Kachingelang Executive Committee jong Khasils Autonomous District Council KHADC hak arsan trek rusa warjar fuai klasem megarai ban Kyntait ig Meghalaya building bylaws arjar fuai plapen mi dik sorkar jela. U executive member ba Paul Lingdo loang bagani building bylaws te fair shibun nagabalai kren hagilai teli Kachingelang. Kachingelang bat ketu ke notification ke government ke ai kala issue bakata kalong ba tiong ba ya ke building bylaws haki schedule area on penrekam dengan district council. Dan mereka don ke jingbam syai haka liang jom ni ke notification kepada government ke penmi haka bedai bat hae bat kumno bangin implement ya kata ke building bylaws ke Meghalaya urban affairs ke issue ya kini notification. Kat kum ba la notify haka Meghalaya building bylaws arah jar arway mut berangsian mendarat senam. Haswa ban frame yang ni building bylaws ke mai lakhat ingi sekejingelang daga Department of Urban Affairs untuk berjinglang chairman dan minister in charge nilai kedua laisin hakasin ke balingkong CM la ringkat nanta ki representative jongka Garo Hills Kyntait Hills Autonomous Council di abor lightly gini meeting ni ekran baik ya kani gajing ke bifurcation kemudian ni pihak ikut rekam dah ke state government ke orang bahkan try hakini ki municipal areas ki scheme areas nanti ke Shillong urban agglomerate kani ke master plan area bat haki property ki badai ki jongka government. Like nanta baru khoi ka basa kadai ki area jongka autonomous district council. Hendai ka ba penlingo ini kalong beningkong ya ki minutes jongka meeting proceedings musim lapan poi ka baar ngilasyo kopi bala penmi ya Meghalaya building bylaws 2021 kani ke bylaws pelapan mi daga state government ke fair shibun nak ai ke ba nila da penyekran hakini gilai tadi di Jingelang gum genuksa ngadu mencem senen ngadu arja ka khandai rajisha ke shitarik February arja ka khandai ke state government ke ada ban notify ya bahkan district council kan don laga jongko bor ban issue ya ki building permission haki areas ki balai no nak itu ki bangla kedai meneh ben hab ko jong state government ndal poi pada kene building bylaws 2021 ke keteng jong ke autonomous district council kum ke authority kami take tang hak benta ke bagi khat definition ke bamut ke benta ke hak do jong ke gazette kene ke benta definitions mo te light nang ni haki page ki bahadin melakukan syafang ke district council EDC buat ke jurisdiction ke jongki kat bah ke Jingelang nilai ikut bah ngi lak berpendon kam ya kini ki juk ki bylaws ki banlong uniform nak bentara state buat bah ngila ru ban don lagi jongki bylaws dak bah kat kum ke Jingya hab suitability jongki shnong ki tau di kata ya kata mesti melalui ia ke baar ke bakumsan tolong ba nalor jong kini ki jaka ki baka sarkar ke ong ba ka jurisdiction gedan ke keti jong ka labu sakawai ke proviso ke ba ni syad ke ba bat kata kolong ba keno ke area ke ba don sanpo hajar shaneng ya ke permission na banta ke bakum kita ke area ban sna building kan lek ke keti jong muda wat lada ka don aka ADC area kebabut ba ki anjom ka urban kin jaka kepada jom EDC area kin penkela urban area tang daka ni gawai ke baong ba ke area kadai sanpo fajar square feet macam ni nanta ban approve ru ya kini ki building plans building permission applications jom ki ba labu ba qualification jom ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki baladon ya ka PhD na university
rengkat suppose nam ke experience te kibakum kita kibri kimdan ni kibakum kita kibri umdan ha Meghalaya amte bah notice dah umdan te but ni expect bagi ha pawajat li building application sejongi but an eye clearance dah kita kibri te kini berofak kalau impractical but nak kata kadau hadir penglawan rak mentara si ya ni ke note khmat jong ke isi kelarai ba kan Kyntait mador ban reject into to ya kan ni ke building bylaws 2021 kat kumba la notify da ke Department of Urban Affairs. Ki namar kami balai kami kini kejing keren ba oman ai district council kami hak tu kopor ba kadang kejing ki am kadang kejing ki pai ba kum ka opar selong ka melim kim tre ban rum hapok ka muda mo kalai kor kini ki benta bro khoi kim tre na ta dau kasami kita kejing keren ba ong ba la IT no district council dan re ka menta kam long Hadir jong the first initial meetings te ka bedai bat ka jurisdiction ko fikran mentang ni stick back shwa yaki areas ke bedai purely ADC areas mo purely ADC areas khang ba kanum dan ke clash lani ke conflict but ini ki namar ngi kran back ba ngin siapka ik interest jongki ba ki jongi te kita kejing kini put kanum dan hendrai ke ba jingkri isu mentah kelomba ke muda kelatam palat ya put ke ba la aibor ya ka meningkong dah ke ba claim ni EDC areas ki ba sanho hajar square feet ba cheneng but ni bak dulu kita bah ki areas ki ba ke EDC kadang exercise ya ke jurisdiction ki jongka ke de bendan ya ka sole right ban isu ya ki building permission te nangta kajing kan ke ba lam kemat dan CM kini kita bylaws juga urban affairs tengi ong ba ngin priang yaki lada kilong uniform lada kilong suitable yaki but long applicable hak case jong ki rural areas provided mangingi don la kajong authority ba ngila constitute ru ya bakum kata authority na gunda ki building permission hendrai menta apo jong kini ki bylaws lembu space na benda ka bakum kata authority Kerteng jong district council kami take tang hak definition kebobot ba kini ki areas hapo jong EDC nai mundan ban issue building permission kemuda kanum dan authority namarka kapan tang kini 1000 square feet and above but iki government lah what about kini jaka ki bala hak sebab jong kata bade ya ki ba ka bylaws 2021 ka klan permi ba manobadan authority lada pi ong ban ai building permission mangi ai lat be ya ke district council bahkan implement laki jom ki building bylaws betul boleh tegala sisin ba kala awan ber ka bylaws temut kala override no ke bylaws ke pertama ya 2021 mak kategori 2019 kategori kan notification